Басыңыздар. Assalomu alaykum azizlar. Bugun yana bir quvonch. Qoraqalpog'iston Respublikasida ulkan O'rta Osiyoning mega zvezdasi, o'zim necha yillik qadrdon do'stim, inim, qadrdonim Qoraqalpog'iston diyoridan kelib o'zining ixlosmandlari bilan, o'zining bovurlari bilan, o'zining tuqqanlari bilan uchrashib o'tiribdi. Qayrat Nurtas sizlarga o'zining yaxshi tilaklarini bildiradi. Rahmet, hurmatli ag'ayinlar, bog'lar. Қазақстаннан өздеріңізге деген Қарақалпақстан еліне жалынды сәлем. Аман болыңыздар. Рахмет. Жаратқанға рахмет, осындай істері маған. Менің әндерімді тыңдап, шын ниетпен, көңілдеріңізбен бүгін қауышып, ықыластарыңызға тәнті болып қайттым. Алла разы болсын баршаңызға. Елдеріңіз тыныштыққа Güzel seni